Dobrodošli dragi gledatelji, nadam se i gledateljice našeg i pratiteljice našeg Women Circle Croatia grupe na Facebooku. Ovaj video će ići i dalje, ali pitanja koje ćemo danas postaviti ovom dragom gospodinu Darku Pribegu su postavile naše članice grupe. Vidim da se već malo znojiš, ali dobro. Čuj. Prvi mi je put. Prvi ti je put, dobro. Biće to super. Za početak bih htjela malo predstaviti te. Darko Pribeg je jedna divna osoba i moj prijatelj, ali osim toga je i učitelj 3 principa. Pa za kraj ćemo ostaviti nešto malo i o tome, ali bi krenula i zamolila bi te da se na neki način staviš u tu poziciju muškarca koji jesi svo ovo vrijeme i sve ono što si prošla sa ženama i neko svoje životno iskustvo i da na ova pitanja zaista odgovoriš srčano, iskreno. Je li to moguće? A probat ćemo. Ajde. Šta se da učiniti. Može. Evo, nalazimo se na tako prekrasnom mjestu u Rijeci. Danas je divan dan i vjerujem da će odgovori biti isto tako umotani u divnoću ovog sunca i ovog mora oko nas. Za početak počet ću sa lakšim pitanjima, ali ne znam, možda će biti i tebi teža, vidjet ćemo. Prvo pitanje bi bilo, što na fizičkom tijelu žene prvo gledaš? Što te najviše privlači? Tebe osobno. Sve. Okay. Znači, znaš da postoje ono kao tipovi guzica tipovi i sise tipovi? Ja nisam nijedan od tih tipova. Znači, meni je stvarno... I to sam skužio, evo, baš skužio, naravno. Kod nekih žena postoje neke stvari koje ne možeš uopće definirati, a koje te privlače. A kod nekih drugih žena koje možda imaju sve standardne adute, pa ne osjetiš to nešto. Jel? Tako da, mislim, na kraju krajeva najbitnije je to nešto, a meni to nešto vrlo brzo se otkrije, praktički momentalno, jel? Kad vidim neku ženu ili vrlo brzo znam je li je to ili nije. I zapravo nije toliko bazirano na tijelu, nego više nešto suptilno, neka razmjena, neka pa, igra. Pa mislim, mene nije sad da sam dostigao tu razinu da mi tijelo nije bitno, jel? Fakat mislim da mi je bitno kako žena izgleda, ali nije sad da se zapiknem u neki detalj, sad mora imati to i onda je to. Nego, mora mi biti zgodna jednostavno. A što bi onda po tebi značilo zgodna žena? Kako ona izgleda? To je isto kao kad pitaš ko je tvoj tip žene. Evo, koji je tvoj tip žene? Evo, ja nemam konkretni tip žene, ali ajmo reći grubo. Meni su napete žene koje su kao prvo prirodne. Znači, da vidim da je ona u svom habitusu, u svojoj pojavnosti prirodna, da je opuštena, da ništa ne glumi, da isto, ako na primjer gledamo odjeću, šta nije moja domena, jel, uopće, nikad bila, ali u svakom slučaju imam neku ideju i neki feeling za to kako idealno žena se oblači, a to je nešto između hipijevskog i onak jednog profinjenog stila, znači da je onak, kako fancy rekao? hippie. Fancy hippie, da. Dobro, to je to. To je ta kategorija, super. Okay. Fancy hippie, mislim, jel kužiš šta otprilike to znači? Kužim. U principu to je onak full jednostavna odjeća, a istovremeno onak da je skladna i da lijepo stoji na njoj i da izgleda prirodno. Znači, meni je totalno odbojno sve utegnute štikle, kad curice izađu van pa je sve neš stegnuto, jedva hoda, a ona i ne znam, za tipove valja to vrhunac. Uh-huh. Meni je to katastrofa. Ok, sad znamo čega se trebamo riješiti u ormaru cure i što trebamo kupiti. Sljedeće pitanje je, koju emociju najviše voliš kod žena? Koju emociju njihovu? Da.
Ili emocija sa kojom se možeš najviše povezati, koja ti je onako privuče te i želiš se igrati s njom? Pa to je ono, i to se mijenjalo kroz moje odrastanje zapravo. Nekad sam volio žene koje su zle. Postoje žene koje su zle? Da. Znači, mislim zle. Nikog ja ne vidim kao zlog. Malo bići. Bić, malo više bići, da. Ali to me u nekom trenu pustilo. Ali u svakom slučaju dobro mi vidjeti kad žena ima kad ima šarm i kad zna kako s tim šarmom. Kad je onak samosvjesna i jednostavno ko riba u vodi, zna šta radi. Malo kao Domina? Pa mislim, to se sad negdje preklapa, ali to samo po sebi Domina mi nije nešto napeto. Ok, da. To već ide malo u daljnju kategoriju. Da. Ful mi je bitno i super osjetiti toplinu žensku. Znači baš kad vidim da je ona u sebi iznutra topla osoba. I kad nema nikakve, kako se to kaže, agende, kad nema nikakve pozadinske, podsvjesne planove i namjere, jel? Ili šta bi ona iz nečeg mogla dobiti, to mi je baš odbojno. Imao sam iskustva i s takvih ženama. Znači neka spontanost i vedrina. Pa naravno, spontanost, vedrina, smisao za humor, naravno, kad se zna zajebavat, kad se možete smijat satima, jel? To je odlično, to je nezamjenjivo. I da ima isto tako da ima nešto svoje, jel? Da nemaš osjećaj da je to generička osoba, nego da ima baš jaku svoju osobnost. Da je opičena, da je opičena i da je originalna. Mislim da si mi već zapravo na sljedeće pitanje odgovorio, ali dodatno možemo proširiti koje žene za tebe nikako ne prolaze? Koje žene nikako ne prolaze? Pa žene s kojima, na primjer, se ne osjećam na istoj valnoj duljini, s kojima nemam šta pričat, šta je normalno, jel? I koja, mislim, to su možda nekakve, pa ne znam, neću sad stavljati u kategorije. Pa jednostavno moraš imati sa osobom nešto zajedničko da se povežete, naravno i nešto drugčije. To je, ja mislim, isto bitno. Da postoji neka suprotnost koja stvara još jaču privlačnost, jel? Ali u svakom slučaju, mora biti u nekom smislu na istoj valnoj duljini s tobom. Meni su, na primjer, u tom smislu uvijek bile super žene koje su za akciju i koje su avanturistice. Jel to znači da se bave nekim sportom ili... Pa ne nužno da se bave sportom, ali vole se kretat, gibat, ići negdje, raditi nešto, ali isto, na primjer, da možemo doći negdje, putovat i da, to mi je super moment, da dođemo u neko mjesto, padne mrak i mi nemamo pojma gdje ćemo spavat, a spavamo po plaži ili po šumi ili negdje i nju uopće nije briga. Znači, nju je manje briga od mene gdje ćemo tu noć spavat. To mi je odlično. Dobro, imam prijateljica, ok. Wow, ovo je jedno divno pitanje. Opiši šta za tebe znači senzualna žena. Pa... To je prvenstveno se tiče energije, ja bih rekao. Ja. Znači, kako ima energiju. Senzualna žena, pa meni je to nekako self-explanatory. I to znači neku profinjenost. Ja? Znači da je u načinu bivanja i u pokretima i u načinu komunikacije, da ima neku nježnost, ženstvenost, finoću, kao nešto malo aristokratski. I, na primjer, iz mojeg iskustva proveo sam 2 zime na Tajlandu i tamo su žene generalno puno više senzualne nego kod nas. Imaju puno više tu finoću i tu delikatnost. Onak su
taj neki ko mačka, jel, da ima taj skladni način bivanja i kretanja. I to ti svakako privlačno. Je, naravno, to je privlačno. Više nego kad je žena ko bager, jel, se kreće i... Okay. Evo, s obzirom da si bio na Tajlandu, kud bi odveo ženu na putovanje? Kud bi odveo? Pa ja imam moment generalno da ljude često vodim tamo gdje sam ja bio i gdje sam otkrio najbolja mjesta i najljepše poglede i najbolje momente šta se negdje može raditi. Tako da bilo gdje sam ja bio bi vodio nekoga, ali pa po Europi, u Španjolskoj dosta mjesta, u Hrvatskoj milion mjesta, znači bezbroj. Uzmemo u obzir da smo sada u Hrvatskoj već jako dugo zatvorene i većina nas uglavnom sanja o tome gdje ćemo izaći prvo vani, pa koja bi to mogla biti sljedeća destinacija gdje nas Darko vodi? Naprimjer, ima jedna odlična šuma blizu Kravarskog. Okej, zvuči full primamljivo. Da. Nevjerojatan kraj. Preporučam. A inače misliš kao po Hrvatskoj, pa koja su neka meni draga? Kad bi izašli van iz Hrvatske, koja je divna, ali možda smo sad nekako u ovoj izolaciji poželjeli na nekakvo egzotično mjesto, otići sa muškarcem koji razumije našu senzualnost, koja bi to destinacija mogla biti? I kako bi ti neko zapravo... egzotično mjesto, znači nije na primjer Slovenija. Sa tom ženom tamo. Pa možda i Slovenija, ali evo, nešto što misliš da bi bilo za tvoju ženu ispravno. Ispravno. Pa meni je ovo prvo što mi dolazi kad me to pitaš, ja bi išao negdje gdje ja još nisam bio i da zajedno idemo otkriti nešto novo. Ne znam, tipa Južna Amerika me privlači od uvijek, nisam tamo nikad bio. A tamo ima bezbroj mjesta. Što misliš da bi radio tamo sa ženom? Zašto Južna Amerika, mislim? Što bi tu bilo zapravo interesantno? Zašto baš Južna Amerika? Pa ne znam, zvuči mi onak iskonski divlje, direktno, jel, ta energija njihova, onak strastveno, toplo. I upoznao sam zapravo cura iz Južne Amerike, iz Meksika. I ta energija mi se užasno sviđa. Znači, koliko te žene mogu biti tople i drage i pune slatkoće i ljubavi, to ne znam da nekako. Znači, najbolje da odemo u Južnu Ameriku na edukaciju, da se vratimo i da onda pokušamo uhvatiti jedan bok. Ok. Evo jedno super pitanje koje se često povlači na temama naših ženskih krugova. Uzimajući u obzir da se dvije energije nalaze i u muškarcu i u ženi, što za tebe znači muška energija, odnosno muževnost, i ženska energija, odnosno ženstvenost? Pa ja mislim da je to dosta zapravo jasno, jel? Da je muška energija probitačnost, jednostavno aktivnost, djelovanje, poduzimanje, kretanje, vođenje. Jednostavno što god da se radi da vodiš priču. A ženska energija je više pasivni princip. Kako meni to izgleda je da danas su te energije poremećene i da mi muški nismo generalno potpuno muški, jel, u tom smislu šta bi mogli biti, šta imamo u sebi, a žene nisu potpuno žene. I mislim da u tak nekim tipa Južna Amerika, da je tam taj polaritet više izražen. I da se u ovakvom društvu nekako to sve stopi u jednu više onako bezličnu masu, jel, gube se ti polariteti. I da isto tak da, većina žena nema izraženu to koliko bi mogle imati žensku energiju i tu senzualnost i tu toplinu i tu puninu i mekoću. Zašto je tako? Zašto? Pa zato što zbog društvenog uvjetovanja, odgoja, zato što smo naučili, jel, da
Mislim, nisu nam dozvolili da budemo to što trebamo biti. Nismo imali primjere i uzore i jednostavno nismo pustili to što imamo u sebi do kraja van. I isto žene su se naučile, jel, da moraju imati mušku energiju zato što je generalna muška energija slaba i generalno se ne mogu osloniti na nju, jel? I dopustiti si da budu mirne i da se neko pobrine za njih kad treba i tak dalje, nego su naučile da moraju same, da moraju biti jake, da moraju držati stvari u svojim rukama, moraju biti kontrolori. Jel? A to onda naravno zasjeni taj neki iskonski aspekt gdje one žele da budu mažene i pažene. Da li onda misliš da ono što bi najviše pomoglo ženi da povrati svoju ženstvenost se zapravo nalazi u muškarcu? Odnosno kako će ju tretirati? Ili ona ima neku odgovornost? Ne mislim to. Ja mislim da je svako od nas ima odgovornost i da svako od nas može to prvenstveno i mora, da ne može se na nikog osloniti, jel? Da mora to na neki način naći u sebi i njegovati, afirmirati, potvrđivati, ići dalje u tom smjeru i baviti se stvarima i jednostavno rezonirati na način da više dopustimo tom dijelu da izađe van. Tako da ne mislim da je nužno da neko navisi. Okay. Evo jedno dosta i privatno pitanje. Kakav bi ti odnos volio imati sa ženom, odnosno svojom partnericom? Kako izgleda taj odnos? Pa, trenutno, znači svako ima neke faze, jel tako i ja. Trenutno ja sam puno putovao i bio sam neko ko stalno se miče i nikad nije na miru i stalno nešto mijenja i stalno mora nešto novo. I nikad nije dugoročno nešto to, nego moraš otkriti nešto novo, pa još dalje, pa dalje. Ali sad, unazad neko vrijeme, kao da se to mijenja, u smislu da, evo, kao što znaš, da sam našao svoj dom, svoj baš svoj dom u šumi, na mjestu za koje osjećam da je to i da sam tamo i da ne moram više nikud ići od tamo. I samim tim mi se mijenja ta vizija kakvu ženu bih htio i šta bi s njom. I sad bi, znači, ovak, ja sebe ne osjećam kao nekog obiteljskog tipa. I zato od uvijek u nekoj fazi veze obično dođe nekakva neravnoteža i disharmonija i nešto kao možda nije to, jel nemam neki klasični feeling, ja ću biti sad sa curom koja će mi biti žena i eventualno će mi imati djecu. To mi uopće nije moja priča. Tako da ne mogu reći 100%, ali u svakom slučaju volio bi volio. Ja aktivno o tom stvarno ne razmišljam. Ja stvarno idem with the flow i kako život, šta se prezentira, ako to je to u trenutku iz feelinga, to je to i koliko traje, nemam uopće neke ideje i vizije. A kad me sad pitaš, pa baš moram smisliti. Pa možda bi ti bilo lakše da gledaš na to tako da razmišljaš što bi zaista na neki način uveselilo tvoje srce, kako bi tekao taj flow. Pa evo, kad me pitaš, imam ideju kad me pitaš, A to bi bila žena koja bi se savršeno uklopila u moj šumski dom. Neka šumska vila. Neka šumska žena. Koja bi uživala u tim svim istim stvarima u kojima ja uživam svaki dan. A to je fina hrana, domaća, kupiš plodove po šumi, jedne pa druge pa treće, pa radiš nešto s tim doma. To je, na primjer, jedna stvar. Druga stvar je jednostavno guštanje u životnim užicima, tipa zapalit vatru na večer, otvorit fino vino, pogledat film u ljetnom kinu, u dvorištu. A isto tako i ići trčat po šumi s Alfijem ili ne znam, takve stvari.
A isto tako šta bi volio, a nikad nisam imao zapravo, je da imam ženu s kojom bi nešto zajedno radio. Znači neki kreativni projekt. To mi je uvijek bila želja. Da surađujete. Pa da imaš taj dnevni flow, da nešto stvaraš, da se ideje, da se nešto spaja. Mislim, ja to cijelo vrijeme radim sam. Ali da tu postoji još neko i da se to fino uklapa i nadograđuje i da se zajedno nešto gradi. A to nisam imao što iskustvo. Da bi možda malo bolje ušli u to što bi ta žena radila s tobom, daj nam reci malo koji su ti projekti kojima si se bavio godinama i što je ono u šta si ulagao najviše energije, od čega si živio i zbog čega je tvoje srce zaigralo, jer znaš da radiš ono što voliš. Pa, kao što znaš, jedna stvar je možda ovak najupečatljivija je Mystic Mountain festival, koji je, znači, počeli smo ga prijatelji i ja, s tim da je to više od uvijek bio moj projekt. I prije neko vrijeme smo se razdvojili, znači on je otpao, znači samo ja radim na tom festivalu. I to je onako jedan konkretni projekt koji je u mom srcu jedna velika stvar i znam da ljudi koji su tamo bili znaju o čemu pričamo, znaju šta je to, znaju šta se to tamo desi i koliko to bude nevjerojatno. I to mi naravno je strast koja je trenutno pauzirana. Tako da u tom smislu naravno na tom projektu. A osim toga, ja sam ti uvijek bio neko koji je spajao ljude. Od kad sam bio u školi, sam slavio rođendane i pozivao uvijek super ljude koji su se tamo upoznali i stvorila se ekipa i uvijek se na taj način sam bio taj neki medijator koji spaja ljude i radi nekakve tulume. I onda je to naravno jednom trenu preraslo u Mystic Mountain festival. Ali u svakom slučaju takvih projekata uvijek ima i meni su znači ne znam kad će se moći zbog svega ovog nastaviti, ali u svakom slučaju to mi je jedna strast, jel? Znači nekakvi eventi, ako je moguće povezani s prirodom, u prirodi gdje se dešava svašta zanimljivo i svašta se otvara ljudima i svašta se mijenja, šiftevi u glavi, a da istovremeno beskrajno uživaju. Naprimjer, to su i retriti koje puno retrita sam napravio. Najveći je bio na Tajlandu 2 tjedna, znači po cijelom Tajlandu. I to je bilo nevjerojatno. Bilo je ko maturala za odrasle, intenzivno, ne stigneš spavati. I da, takve stvari bi volio raditi, na razne načine, da se ide negdje, tamo u šumi imamo već razne ideje šta, kako, imamo sad i veću malo zemlju, ko što znaš. Tako da, evo, takve stvari, a druga stvar su nešto što se zove 3 principa i što je sad možda malo teže i nije u okviru ovog tu razgovora da objašnjavamo. Pa možeš nam reći kratko što je to? Ali to je rad s ljudima kroz razgovor i kroz prisutnost pomažem ljudima da im se u njima desi određena transformacija. Znači da se nešto što je bilo obavijeno slojevima iluzije, određene strukture uma, vjerovanja, obrasci, da se rastvore i da se osoba oslobodi. I najviše radim s ljudima koji stvarno imaju psihičke probleme i to bude vrlo efektno. A isto dođu ljudi koji imaju bilo kakve životne situacije u koji su zapeli, jednostavno ne znaju di i kako dalje i ovo im daje toliko jasnoće, jednostavno da samo jedan klik da prevaziđu to što ne vide i da im se razbistri slika i da onda mogu sami dalje. Pa eto, kad već pričamo o nekakvim možda problematikama ili strahovima, pitanje je čega se u odnosu sa ženom, odnosno partnericom, najviše bojiš? Čeg se najviše bojim? Što je izazovno? Koji su neki tvoji strahovi u odnosu? Koji su moji strahovi? Pa jedan strah je, na primjer, da stvari postanu monotone. Da kao nema više, ako, na primjer, ne znam, bio sam u takvim vezama
i situacijama gdje kao da na neki način meni se desi da se ustojim, da kao u nekoj mjeri izgubim sebe i da onaj moj aktivni aspekt prestane biti toliko aktivan i da se sve svede na neku rutinu i onda ko da nešto fali. Možda je to moja neka prija u glavi, ali ko da jednostavno to nije to i stvari postanu isprazne i dosadne i šta sad, jel? I onda ti smišljaš šta sad i kako to promijeniti. Evo, to je možda Znači svakako bi ti odgovarala partnerica koja je onako uvijek nova, uvijek svježa, sa novim idejama, iznenađenjima i koja održava odnos da se ne pretvori u nekako. Pa to je meni izgleda kao neki preduvjet da bi uopće mogu s nekim dijeliti život svakodnevne bavi. Dakle, malo strah od rutine i... Pa da, neke ispraznosti, to je, ja mislim, moja stvar, jel? Da kao u takvoj okolnosti nešto u meni izađe na površinu i teško mi je s tim se susresti. Da li smatraš da je taj strah iscijeljiv s tvoje strane ili sa strane savršenog partnera, odnosno partnerice? Pa mislim da je iscijeljiv s moje strane, ali isto tako mislim da bi, kažem, uopće bio s nekim, mora biti neka doza, jel, tog šta je meni normalno i prirodno, a to je da se nešto dešava, da se nešto radi, da se nešto... Dinamike neke, da. Ok, evo jedno divno pitanje. Darko, što je za tebe intimnost? Intima? Dobro pitanje. Šta je intima u odnosu? To je, kad ovako gledamo nazad, to je onak fakat teško prstom to pokazati, zato što meni se često desi dešavalo mi se da u nekom trenu si s nekim full intiman i onda u nekom drugom trenu kao, i to mi je čudno, jel, kao, gdje je to nestalo? Mislim, meni je zapravo generalno prirodno da kad si s nekim intiman u nekoj mjeri da je to za uvijek. I s nekim osobama stvarno je tako, ima osjećaj do kraja života za uvijek. To je tvoja osoba, to je tvoj čovjek, tvoja žena, makar mi bili na drugom kraju svijeta, nije bitno. A intimnost je naravno koliko možemo ići duboko s tom osobom da se pokažemo kakvi jesmo. Sa svim svojim sranjima, sa svim svojim slabostima, sa svim traumama koje nosimo u sebi i nekim stvarima koje generalno ne pokazujemo. I da odemo i da preživimo razne situacije i momente s tom osobom i da znamo i ona i ja i sa oba dvije strane da se volimo i da je savršeno okej sa tim svim šta se pokaže. Mislim da bi to bilo to. Reci mi, što misliš kada ovako pogledaš unazad životu koji si prošao, iskustvo sa ženama koje si imao, što je tim ženama bilo bitno? Da li si to mogao staviti u jednu ili više kategorija ili baš svaka imala nešto posebno? Da li je postojalo nešto prepoznatljivo što je ženi bilo bitno u odnosu? Recimo, Alfiju je bitno da bude u kadru. Alfiju je bitno da bude statom uvijek. Dođi tu. Dođi. Tu dođi. Bojim se, kužiš tu da ga ne bacimo pred trubu. Jel smeta on? Misliš da pokazuje guzicu? Pa malo fora je, ali onda baš kad gužno krene, onda možda nije. Ok,
šta je ženama bitno? Šta je ženama bitno po tvom nekom iskustvu i osjećaju? Pa ovak, znači meni je fascinantno iz mojeg iskustva, barem žene s kojima sam se ja susretao, naravno svako ima nešto svoje u sebi šta nosi i isto žene imaju neke potrebe i neke osjećaje nedostatka, ali generalno da su dosta tolerantne u smislu da im ne treba puno da bi bile zadovoljne. Wow! Ti si jedan od rijetkih muškaraca koji ovo može reći na svijetu, ali dobro. Možda, da. Super. Da, stvarno, Prekrasno. to stvarno je moje iskustvo. A ono što im treba je da budeš 100% tu za njih. I kao da se sve svodi na to. Kao nekako utočište na sigurnost. Pa ono, da znaju da si ti... Dođi tu. Da znaju da si ti srcem i dušom tu za njih. I da po mogućnosti, naravno, ne gledaš nikog drugog. Jel? I ako je to tu, onda sve ostalo je lako ćemo, više manje. Osim, mislim, čast iznimkama. Ima ih. Bilo ih je. Ima ih. Ali generalno, nemam dojam da su bar te žene koje sam ja susretao imaju neke velike zahtjeve. Ja mislim da ja stvarno, ako volim tu ženu istinski, ako ju osjećam kao moju curu, da ću ja biti odličan dečko, u smislu da stvarno ću napraviti sve i to mi je skroz prirodno da njoj bude super, da ona uživa i da idemo svuda i da se zabavljamo i da proživljavamo stvari i da jednostavno mi je to prirodni impuls da negdje se ide, ja planiram putovanje, da bude sve ko po tepihu onak savršeno, dođemo tu pa je tu to što ćemo vidjeti nevjerojatno, ne, onda dođemo u onaj nacionalni park pa vidimo to, pa imao sam curu iz Belgije koja je godinu i pol, ja mislim, vidjela više Hrvatske daleko više Hrvatske nego prosječni Hrvat. I meni je bio gušt svako to novo mjesto na koje dođemo, jel, proživjeti to i omogućiti njoj da daješ sve od to sebe. vidi, da. Cure, ovo zvuči kao prodano, ali imam još jedno pitanje. Odlično pitanje baš za tebe i čime se baviš. Možeš li 3 principa objasniti iz aspekta partnerskih odnosa? Kako možemo koristiti 3 principa i kako je to povezano sa odnosima? Mogu. Ima zapravo, da, bilo je seminara baš na tu temu, cijeli seminar po jednodnevnih ili cijelodnevnih, mislim, seminara, ne sjećam se više. Uglavnom, 3 principa, znači to je ukratko razumijevanje, znači dublje razumijevanje pozadine ljudskog iskustva, to je šta je to uopće, šta je to ljudsko iskustvo i šta je sve ono što doživljavamo i šta su sve te naše potrebe i otpori i zajebi u glavi i sve što nas voza simo tamo što se ima tendenciju jako probuditi kad smo u intenzivnoj vezi. I ono što je meni promijenilo je da, isto kao i sa svim drugim zapravo, da ne vidim veze i odnose kao nešto jako bitno, kao nešto ključno. Da se ne daje tome prevelika važnost. Da, i kao nešto presudno, i kao nešto fatalno. I sad je ona i ja i mi ćemo i to je sad, jel to je ili to ili ništa, mogu odmah umriti tak njene. Kao da imamo nekakvu nevezanost. Da, nevezanost i nekakvu osjećaj samodostatnosti, jednostavno direktno feeling da moja sreća i moje ispunjenje i kako će meni biti dolazi samo isključivo iz mene iznutra. I to mi je u velikoj mjeri promijenilo odnos prema vezama, zato što s jedne strane više nemam nikakvu potrebu, jel? Da ja sad, ako nemam curu, da sad ja moram s nekim biti. Znači, totalno
i čak volim biti sam, zapravo. Čak možda, kad bi bio iskren, su mi to ljepša razdoblja u životu. Jel to naziramo neki strah? Ili? Ne znam da li je strah ili šta je, ali kad pogledam nazad, ko da mi je život ono intenzivniji kad nisam u vezi. Mislim, naravno dok si u vezi na početku, pogotovo kad se zaljubiš, onda je jako intenzivno, jel? Ali s vremenom više nije baš tako jako. A što misliš, kako možemo sačuvati svoju individualnost i autentičnost unutar veze? A to i ja još istražujem. To stvarno nisam skroz istražio, ne znam. Meni se redovito desi da ili ja pređem preko sebe u nekoj mjeri, ili ako ne pređem preko sebe, onda tipa ona nije zadovoljna s nečim. Da nisam još doživio da stvarno u 100% mogu biti ja, radit šta ja hoću, kad ja hoću i da se to savršeno preklapa s tim šta ona hoće, kad ona hoće. Tako da ne. Pa evo, ali još sam ti htio ovo, ne znam. Ajde, znači, šta još meni u vezi donijelo to razumijevanje da je veza puno lakša. Da se osjećam i cijeli feeling u tome je slobodniji. Znači, da nema više, nema ljubomore, nema posesivnosti. Da znaš da je sve okej i šta god da se desi, ne znam, ako neko ima nešto s nekim drugim, šta je meni prirodno, fakat nikad ne dolazi kad sam u vezi, nisam imao takve momente s nikim. Ali čak i u tom slučaju da je okej, da nije big deal na neki način. I isto tako ako prekinemo, ako dođe do toga, nije big deal. I to onako, baš unosi jednu lakoću. Pa meni baš ovo pitanje prije toga je jako povezano sa tim odgovorom. Mislim da je moguće iskoristiti ta 3 principa zaista da ostanemo autentični u odnosu. Pa da, teoretski sigurno je. Kažeš, nemam još dovoljno dobrog iskustva, ali da. Imaš. Nisam još 10. dan postigao 3 principa. Ne znam, mislim, sigurno da, kad čovjek dublje uđe u sebe i kad je dublje u skladu sa sobom, i ako je ta druga osoba, i to je naravno isto potrebno, druga osoba duboko u skladu sa sobom, to znači da se osjeća kao dubinski, usidrena i, kako bih rekao, ukorijenjena osoba koja ima veliku ljubav prema sebi i prema svijetu i osjeća duboko suštinu, jel? Što ja ne mogu reći za sebe da sam tamo, a ni za žene koje sam upoznao, ali teoretski, kak ja to vidim, da, kad su ljudi u tom mjestu, onda mogu biti 100% autentični i sve funkcionira super. A do tad smo uvijek negdje između toga i između onog nekog očaja da se kačimo za svaku riječ i svaki identitet i sve što neko napravi. Ok, super, hvala ti, baš su divni, duboki odgovori, vidim da se otvorio i srce i dušu. Imam još jedno pitanje za koje nekako postoje puno odgovora i vjerujem da svako može dati drugačiji, ali eto, mene baš zanima kakav bi ti savjet dao ženama danas koje žive u ovom svijetu, ali koje žive i u ovoj situaciji, koje se nose sa svakakvim izazovima današnjice, a i recimo virusa i svih tih nekih strahova i prijetnji. Postoji li neki savjet koji bi mogao kao terapeut i kao učitelj 3 principa dati našoj grupi u Women's Circle Croatia? Pa ne znam da li je tu bi bio neki specifični savjet baš za žene. Mm-hmm. Ali ono što mislim, ja nisam navikao davati savjete, to nije moja stvar, ali ako me već pitaš, ja ovo sve vidim kao da se vremena drastično intenziviraju
i da da sranja izlaze na površinu i da je to potencijalno jedan veliki proces čišćenja i da je stvarno bitno u ovom trenu di ćemo mi sa sobom i kud ćemo se usmjeriti. I u smislu da li ćemo slušati sebe i svoje srce i svoj unutarnji glas i svoju strast i ono što nas vuče, ili ćemo nastaviti se vrtiti u nekakvim programima. I mislim da čim više slušamo taj unutarnji glas, da je to jedina prava navigacija, jedino što nas pogotovo u ovom razdoblju može voditi. I da će to biti sve više i više aktualno. I da svaki put kad ne slušamo sebe ćemo dobiti po nosu na neki način. Predivno. To je upravo ono što bi iskoristila i kao zaključak našeg divnog razgovora na ovom sunčanom danu. Intuicija je nešto što nam je najbitnije u životu, da se povežemo s tima ženi i da povrati svoju ženstvenost. Tako da hvala ti što si na neki način s tim i završio, jer bi vas pozvala da sve ovo što smo čule od Darka da na neki način iskoristimo u životu i da pronađemo kroz naše ženske krugove u kojima upravo potenciramo i ženstvenost i razumijevanje različitih principa i povezivanje sa intuicijom kako bi si mogle pomoći, dobiti podršku i utjehu za ovo vrijeme ludo, uzbudljivo, malo i zastrašujuće vrijeme u kojem se sad nalazimo. Darko, hvala ti zaista od srca. Hvala vama. Mislim da će ovo djevojkama, ženama, curama, kraljicama biti interesantno. Pozivam vas isto tako da se priključite grupi, da se priključite krugovima, da lajkate, da šerate, da podijelite nešto i o Darku s obzirom da je tu i predstavio svoja 3 principa. A ako ste zainteresirane, pošaljite mu poruku u inbox. Imamo tvoju potvrdu da je to ok? Imate, ali sam da kažem, znači, to što ja radim, znači, to je moj poziv i strast i jednostavno moja uloga je da ljude podsjećam na istinu. I sad baš nedavno je došlo razdoblje da se totalno na to fokusiram, pošto nema evenata i festivala, ja. I tako da, ako vas to privlači i zanima, možete, imate sve više videa na YouTube i stalno izlaze novi. Znači, svi ti sadržaji služe da vas u trenutku, da vam promijene kvalitetu svijesti. Da iz nekakvog zapetljenog stanja da vam se stvar raščisti i da se momentalno vratite sebi. Znači, imate te videe, imate na Facebooku, svako malo stavljam nešto i na mom blogu, tako da, evo, to ćemo napisati iza, pa neka. Može, stavit ćemo sve linkove. U opisu možete pronaći linkove i pozive. Ženski krugovi se održavaju svake subote u drugom gradu, pa pogledajte gdje vam je aktualno. Hvala puno na slušanju, hvala ti. Hvala.